Presiden barim jong ke Jaintia Students Union JSU Rikut and Parien ulong kyrteng ban nyngkong ban thep kyrteng ne nomination haka election sya ke ying dorbar thau an jong ke JHADC haka arp khandai trek ke lalingkot. Rikut and Parien ulawan thep kyrteng hadisi office jawai ban yakhun na sapai sa snyang constituency na ka parti Indian National Congress haka sngi balang menta katayo. Rikut uladep yakun ya ka election MDC na katay kejuk ke constituency haus nem arjar khat khandai. Henry ulasya remno hau habahun dekhar u MDC jong ka NPP. Heyeto waka sensyar ke kadar hapok ke district council ke yong i. Icam wata wa dang emi cibon ki jingduna. Heyeto wagi kendon wagi ain hei rukom kso hei rukom penskam cucu ya ke kendau ke ciap ke yong i. Wahai jua ipor, lada keruanyan i cepang kariti kedustur kuyong i. Ciam wa ki kendon lane ki ain hapok ke konsol dangman ki kewetelot. Hakwa u penskam lane u pengku cucu ya kariti kedustur kuyong i kam kejak beruko kerpang. Oh hakajing sakit na kani ke delimitation ko le hakani ke por ku dadap. Hayeto wa ke konstituensi kuyong i ke khatlei sapai constituency emi ko kajing kta khajuk khajak anre la dekat tele I emi kajing kermen wa ki paj ba nong chong chnong yong ka khatle sapai man ki ko start hakwa ujet ye kinong mikmat te emi le kajing kermen wala daman la emi jing kta malu mala anre chene skemi hau paj ba walang ba kajing start ko yong paj ba kini ki ro uman ki ko lai bai sekman.